Te perlu hagani ka video mentangan pen EV kumnu ban update ke KYC la ni ban at ki bank account jong fi haka NV Shopee sapet bahaya kani ka video knang ba pin la ban le hi om don kam man le daki sponsor ne daki nu kinu se ngan hi kai pi yang ni awi ka badon kam ka dei ba pin nangkong pilih nak kani ka you da kitu bompat nang ban login chu le bi kum tu le nak ka Chrome type NV Shopee da pi shu type kum tu ro kala mi pe da pi kala kadon ka kumne POE kani ka badon hang ne kanu kalong hi pe kani ro kalong nvshopee.live ka .live ka de kani da pi pe kum tu kani .live te nvshopee.com te baro ari kalong kini ki website namar kini ki de ki domain ki khot ki domain.com ka de ka domain kani ka .live ro ka de ka domain kini ki artli ki domain ki balong ha ka nvshopee ote pila badle kawi na kini to ngan le ya kani ka ba ar kidon ki jaka bastet da kani ka .live kidon ki jaka bastet da kani ka .com te ngamtip balai kumta katangan sa wat tip da ngai la mo te nvshopee.live ngan le nang tu te pio i kani kan pau kum ni nang ta su close ya kani press hang tu close ya kani close kum tu nang ta le sindon ha kani ka you nyon hang tu kani ka lain hang tu te hang ni pila ban yo i kitu ki bala dep join kila bat login kitu bompat pat join ru kila ban create account nang ni kitu bom katu tengah sabatai fi kum ban china ban register mo kitu bompat dep join tang ba pidon kam pimla ra ban chu join pidon kam ki sponsor jong kite ki upline jong fi te ya katam don kam ngan pen EV tang kum ban login ban bu ya ka account number jong fi kan ni company nda pila kamai pinsa kan sa transfer ka pisa jong fi saka direct saka account jong fi duka pi mdon re balaban se ya ka pisa jong fi nak ani ke NV Shopee namar makahi kan transfer ka pisa ka bapila kamai syaka account jong fi te chumudor menta kasngi pitre shitom bha pila yo ar lai ngut ki breu kum tu te na ive pin yo jispa prapeu chumudor menta pidon perlok hang tu left but right kum tu pidon hang tu chumudor te pio biang hang ni sumudo na left na right kum tu na left nang tu right nang tu left nang tu right nang tu te don kini ki ba join sumudo na ive pinyo chispa prapeu enda pila dep activate kan ni ve ar light ligi ID direct da join ini pinyo chispa prapeu nang di na ini ro chispa prapeu na ini na kene da right itu nang badon nang tu ki ba join be direct pinyo chispa prapeu te lada pi register sa ini pada hab ai lengbagan ni ka sponsor ini ro hab ai lengbaga tu ka sponsor ID te nang ini ro pin kamai sispa prapeu sumudur sispa prapeu okay kumtu te pe kan no pila ban kamai na ka NV Shopee da ke ba pitre si to man kasngi te da pio tang san rengut gitu ba tang arngut laingut gitu batre ki ba belas ngiru ka bai manung ngiru kala ke kala wan hi tang arngut pinyo sispa prapeu na iwe spa prapeu na we lai spa dripeu pinyo plus saka matching income khandai peu te chispa phra peu kan no like ars pa new peu lai spa ndru peu slaus pa sau san peu pila yo ban kamai tang da ka ba piwat perlok katu kan ningut mo te kumne pila ban trace tom te login hang tu kumnu ban update chumudur nga login kawi ka account POE kumtu ngala pendap katu ka user ID jong pi martin dep register te kala login kumtu sign in login ka jo hi te nang ta pilih na kani ka khnam hang ni kani ka khnam press be nang tu ya pilih nang tu khnam kumnu ban pendap ya ka account jong fi le na ka personal details hang ni press hang tu te POE kani ba tho hang tu update KYC profile le hang tu te hang ni ka tho generate OTP da pi press hang hakani nyon be hakani generate OTP te kansa wan ka SMS haka number jong fi sa pendap kani ka de ka number sorry te sani ka de ka OTP hang tu fi pendap ka OTP pa pio na ka SMS jong fi nang ta sa pendap ka bank account jong fi enda pila pendap ka bank account jong fi la suk pendap endala dep kum tu ai ka OTP fi kandun kan cakaba pendap ka bank account jong fi ka IFSC code jong fi kitu badon pan card number ai ka pan card number jong fi kitu badon adhar pila pen ai ka adhar dam don so ai beswatang ka bank account ru la biang okay da pidon bat ka pan card sa ai be ka pan card bat adhar
te kan sa ka tharai ka pankat ka pen ka shon pha firu ban shondo nakmat sa bu hang tu upload hang tu jaka enda pila de ai kan ni OTP kan sa yu hang tu te kata kum ta pi doi ban update ya ka bank account jong fi ban bu ya ka tu te shwa ban update ya ka bank account jong fi page ba shwa ba pin submit kum tu page ba ka account jong fi ka de nomar ba nda pila pendap ka tu ka kan ka IFSC code te ka IFSC code bunsin village ban kan ni ka chrome chumudor pi chumudor pi don IFSC code ha laim khra mo te phim tip re ka IFSC code phim tip re kumno kanu kana ka bang chu tengah chu type tangka branch Sumudor State Bank dengan chu type ikum tu SBI IFSC of like KHR Kra branch Sumudor PI kum tu chu press kum tu pe ka IFSC code la mi kum tu SBIN chu phi chu nyon be hang ne chu copy be kum tu copy kum tu pe la kala nyon kham slam hang tu kala pa kum tu ka ba blue chu ko press by hakatu bathok copy hakatu bathok copy hang tu nang sata so copy pe kala copy to clipboard kala copy nang ta fill up I paste kan ni ka copy kan ni ka FC code jong fi hayu te chumudur ka MRB ru kum do chumudur MRB bapung mo chumudur MRB bapung skor IFSC te baik kum tu Mizoram Rural Bank IFSC SMB kato bapung skor hang ni Izentia village te Sumudor bapung skor Meghalaya Rural Bank Meghalaya Rural Bank skor BRAH branch tapi ai kum turu ka branch fi hab pe kan ni la pa hung tu SM kan ni su copy be kum tu te ka tu pen he kum tu IFSC code pe Meghalaya Rural Bank IFSC code SBI pe ba ka you bapung Meghalaya te you can use te you press be kum tu la yo pe copy nang takan sa copy ya ka IFSC bisa paste tenda pila ada paste kum tu page bah ka de ka juk IFSC code jong fi ka bank account rupi confirm biang pa ka de ni em ka bank account jong fi ka tu te da de ka bank account tang ta submit no nda pila ada pendap ka pan card bat ki address jong fi ru kum tu pendap ka address jong fi kum ba de kum tu ka na ka address jong fi page na ka tu ka epic card gitu baladon epic pen ka epic lani la ka tu ka adhar ban pendap hang tu di address jong fi tikum tu la biang tengga bang account hang tu la biang hi taba shwa ba pin submit ka bang enda pil adep ka ai kan ni IFSC code page ba ka dei ni em ka IFSC code sa chichen shwa ba pin submit nai submit lumar mo te tangkum tahi khublei shibun te tharai pila su thu kumnu ban adia ka bang account jong fi hakan ni ka yu te Shwaban yu pe kan ni ka baka main ka NV Shopee Sumudor menin katu kala yu mo kala credit ka account kan ni ka yu jong kan ni ka NV Shopee te kala credit ka account jong ate khublei shibun NV Shopee ki ba trechtom phila ban trechtom pin sa kamai bhana ka NV Shopee te sing ba share ba like subscribe kan ni ka video share sa ki team jong fi ba pin sing to kumno ban ba pinom don kamre ban batai ki ka ida supay kan ni ka video la biang kitu ba sing to ka basuk ban ade ki bang account ki pendap tang ka bang account ban login ka ID jong ki ka basuk mder ka ba kum to te tagadau POE enda pila lek kum tu ha ka NV Shopee enda pila mut ban login ka depan be ya kan ka generate ban ka OTP mo kum hang ne Sumudor ban tada pilek kum tu IFSC code kapan be ya ka generate OTP be press ka to generate OTP kan kapan be ka OTP na ka number jong fi te ta kadang o fi kinu ba jonya ka NV Shopee ki de be ban ai dau number ba balak ban message SMS mo te nang ta uba pi pendon kambar recharge man ka form de gitu uba pi pad do recharge teng ka Jio ka khangno ya kan number pi na ka Airtel te pi mio coban pendon kam ya ka nek ha ka ka porte pin chudo e mo te ai be ya da ka bang ka phone number ka ba pi pendon kam permanen